والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah nasabari koritu nafada to angka simak tudat-tudangan dengan ni onro malabi nama pacingi tentu dega galai pada yakatai sangadinna untuk tunturiuna Allah Ta'ala simata-mata. Salawat dan mapasalamat sukulori alim nabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kay napaturungan kipong Allah Ta'ala mancaje sulo matajang relanna irebot na tanay ang kay kultu mancaji papakatajang bersisi tak manang ili umat salengi tegay haram makotokoro tegay halala. Sina tumo-tumo labiko yang kaya masiri pong Allah Ta'ala. Una-uni purang iramping ki sagay igana pangkaw ke pangkaw keng yang kay watli korito napatarak ka darajat ta pong Allah Ta'ala narikori papuli makotoforo ang katuwat din na panunno darajat ta pong Allah Ta'ala nariko ang kakilulu isin na papisangkan. Sinin na tamalabin na pong Allah Ta'ala. Sedih berikadana agama tarima kadana sab'atun yudhilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. Ya kalau lebih pabatuan nama kadai mati Rasul mondina pong Allah Ta'ala engka syarat golongan engka pitu golongan engka kuritu na pun nayangi acino-cino ngapul ri pong Allah Ta'ala. Rigo engka na iro as-sedega ga acino-cino dina papada makukui di kamputai engka cino-cino ngetak nariko mapal lagi lari ki mutama ribulata joka ki magalu mapal lagi lari ki mendre ribola-bola galuta na yake mati pada mahsyar de gaga bola-bola galu de nagaga bola tetung narima kuanan narong butuh yang namanya perlindungan dari terik dan panasnya matahari. Onco pasi harosoi rotue nasang itu pandritata jarak nama ta asoi pole riasen na uluta kurang lebih sijak kamani bawang. Kira-kira mah kepelana. Sedangkan makukue mak juta-juta kilo mupa jarak nama ta asoi pole riaseta kada mupa angka kilo bolata na yakin atur ngamopi ku sejak. Iro asoy de nagaga patulong sangalina patulong ni pong Allah Ta'ala. De nagaga at chino-chino sangalina chino-chino ni pong Allah Ta'ala. Gangkana ang kanarupa tau curu rilalan na pusat na nataru pala. Ia mega dosa na talan ni gara-gara pusat na. Ia makura-kurangin dosa na mabiasa gang kaposi. Tergantung pole egana nanya Quran na apalang na jama tawi utun na tur ribu na hitanay. Mati amma kasi makada ko makuto pale melo kasi depe pandritay supaya maceto kana chino-chinoni. Dega ga itu. Biasa itu akalang ngel lari salay. Makada maga pale kolino nare ko mapalla ki nang kato mataddu macuy ki mataddu paja ki mapalla. Kolino. Naya ke koanya ramatu aku pada mahsyar matu ia to manya-manyamang ia mega apalanna ia mati nulu masih deka mati nulu sempaja mapuasa maseke engke mati manya-manyamang kacawa-cawa mi ke sidepe na curu ri pusatna sedangkan alena dega kanai dega ga pusat amesu na samari engke pamasina pong Allah Ta'ala mancaji taduri sisina. Nah tegay na iya chino-chino yung ripong Allah Ta'ala. Nasabab pito na sa agamata selini rampeng na sumuma barakay nasabab tu terbatas. Mamulangnya yan narito al-imamun adilun. Yan ang may kalado. Pamimping iya malampue na maluru. Magi na pamimpi malampu na maluru. Nasabab ripahang yung makadaili iya manan na anak apo na adang ang kamana ki pamimpin.
Tania maka dapat jabak imitalla pemimpin. Nah ya kesinin na angkai retalla anak apuna Adam pemimpin mana yang dilebuk na tanah. Pejabat negara pemimpin untuk rakyatna. Kepala rumah tangga ini tumatuaku uranewe pemimpin ki untuk turis bolata. Ia kalau loy mo pa pemimpin untuk landro alena. Jadi pemimpin mana ki? Peko ki carana ia ro amanana pong Allah Taala angkai kor itu ipajokkan na si bawai madece na sabaan kamanang parenta itiwi. Ngaro sedang kasubu lagi mapelak mapato kipas. Di pernah pada mahsyar di pernah jumpa matan nasoy mapengmeman ni. Magapi mati. Perlu menjadi bahan pertimbangan. Ia pemimpin bicuna yolo ibas nasabah dua pemimpin angka imamul sugro imamul kubro. Pemimpin yang besar itu ya pemimpin negara perdana pejabat. Pemimpin yang kecil ialah pemimpin dalam rumah tangga termasuk Tony imami. Pemimpin mana? Pemimpin dalam rumah tangga nasabah penyakit pejabat itu dalam bola tai bahas. Ini orang ini tetap kisarit nawan ni maka day mapamula tu hal kecil anu bicut na dalam bolata gangka sewa-sewa malopoi urusan na agamai angka mana ngikor itu mati ritanai kira suri mondrin na pong Allah Ta'ala. Pemimpin mabiasa engka saji seleta benena minaparenta mas sempajang alena dina sempajang. Maka deh lepas na ustaz kurang udah awai bene ko bolai gesok gasan ala dina sempajang. Na ini nasa dewa sempajang. Tak balik iro pemimpinnya alena maparentangi lebih riolo piolo alena jamai. Yang nariasan al-amin melampui. Tanya masuk agama tak maka ada purana mu parentai yang indo anak mu purana mu parentai yang wija-wijamu ontro niko jangan mu jamai lepas no deh. Justru seorang pemimpin kepala rumah tangga wajib inapita yolo ampe kido madece nenapa na parentangi iru di sebulana. Omega tu saja saleta pas sempajak benena buranena ya. Nape maka agama tak mabiasa tu angka keluarga nasannya tawe benena pada sifat benena Nabi Muhammad na yake burane na Firaun. Mabiasa angka tu lakai nama sifat Nabi Muhammad na yake benena pada sifat Abu Lahab. Maka sifat Abu Lahab nahalang-halangi burane na untuk masompah. Nahalang-halangi burane na untuk beribadah. Melo masompah jamatu burane na bapak-bapak tiki kitab anak tak ton rai campai yolo. Alena manta jisi taman lino di sebolana. Makunde bangsa na ini tamangki makare lo doang dia na mampang. Irukia itu na mampang ya apa ibu kasih tang sisa ni. Sama gay ambuk na setang itu di sana lalu. Sini nak tamalabin na pong Allah Ta'ala. Oleh karena itu pemimpin yang adil sangat dibutuhkan. Na peralada iya tu jasanya agamata. Ripakalab diri agamata. Sedih riwayat, sedih sejarah kisah makadai angka di kampung ia roh pemimpinnya berlaku adil dan jujur maka sin kepemimpinannya. Tapi ia roh kampungnya angka mo pisi mata na kena abala nareko mata nang itawe de na cokko tanat-tanange cokko si palik matu mega silasak kenai mabasile si matu nareko kamu wasilit na sehingga ia pemimpinnya ia arungi ia rajai no lima nang menteri-menteri na rapat maka dia maku kelokak makutana kira-kira agamu paru kasalahakku na angka kakor itu na coba pong Allah Ta'ala na ricalla kamputta angka anak-anak jadi mati mani angka anak-anak jadi tuo si paling matu salah-salasi maka da menteri dia gaji tak mulai kisi lempu-lempu na parenta tak makasiri pak kampung ni matai sede menteri makadai iya tu nasabari kapan nasaba angka ki lalai polari pamasina pong Allah Ta'ala angka mo pasik di persoalan bicu mabiasa kejajari kampung tanah dia ijampangi maka darungnya aga
maka nule kapa denang katai tenaya kia biasa wita cuma deka parenta pole ridi sehingga saya tidak bisa turun tangan langsung sama mage ang kamu ya seku maka rikam kota mega mopa adoraka makka subuh mega mopa parinung mega mopa pak boto golla togi pak boto getta togi pak boto aga togi iya narona sabari na mabela pamasena pong Allah Ta'ala nasaba ang kamu pasti disaisan na pakampo tanah sengi Pak Menteri leko pula di parentana pong Allah Ta'ala. Jadi ini aguru maka dia mabiasa tuh engka ajak na anak namo ya anu tanna to anak ta anu rena moa sapi satamo jamai mabiasa to neto mapego ado rakam maka dia aga yin wala murusuka alemu lagi de mulai murusu menang ke murusu kasih mako ni bentuk naik sedip pego deceng madeceng mana kampungi ma baraka kampungi sedip pego ja ricalla mana li sekampungi dega tengar yang kisah Nabi Musa alaihi salam makutan rikuang Allah Ta'ala kuang magenare ku mupaturu pacalam rebu nai tanai mupas sama mana ni ina mantai contoh biasa ni mita ki makaraja na mana pak nanu amma ki nasa metau iha ko padan nari pancaji na meto ri pang Allah Ta'ala matanre taun na lori padan nari pancaji daripada taun na lori kuanna kuasa maka de pang Allah Ta'ala masa maka de agama ta man ra'a minkum munkaran dari komita ko anu maja angkalalo ko nasang pangajaran na si bawai lilamu ustaz metoki pangajaran na si bawai lilata nasabak nasamani paling pacapur ipake tapi nada kung kekuatan nasa pang Allah Ta'ala ang kalau pengajari si bawa kekuatanmu kita ni coba alin apa babin sahau makiru sempajange magan aku pak ustaz maka luruskan sa biasa-biasa mi tahu magan dia dapat tembak na tapi ko pak babin sah luruskan sa langsung namuna nak piri-piri to lari magan nasabak angka jabatan iya na gunane iya gunana iya tu kasinna nareko tomatap maka tanese dia abatiran si sala nareko dega ga abatiran makam parki iya si sala nareko pa ustaz joka makam para to minum pa ajata minum aga nasang ni pa parinung ni mega tu mani baca muko tu kalau ko coba dape aku ko cedek ni bawang si tenggomi tapi aku polisi tentara bupati camat joka makam par nape matu ni taloren na makasubuhan aga tu pak kariba pa padahal isa makada maboy si salah oleh karena itu dena caki agama ta ini selengin makada aja nung petandra batir ude tapi luruskan niat palempui parentana pong Allah Ta'ala palempui sini tomo-tomo labitkan karena masih pong Allah Ta'ala jadi iya na sediwan onangi tania pemerintah na polai situ ngatuan na narekomelo ki palang kui na yake pak banwana mato pak banwana na yake na saba angkana riasa adel na pong Allah Ta'ala na paturung ipacalan na kurang ibaraka na wanway kurang ibaraka na pakampungi biasa narekomata na ki ipupu ni pupu subur sakarupa ni meri na pupu soli na cama comot tanay mage tak bukan ibaraka na tanay matana ki kulinagala tika nukka ni barakana pong Allah Ta'ala musi bosi si matu na pacuru siya sewe mantaji abalami hanarikon kapur turpul langi iya tanda tandrangi makada angkatu adorakang rilibu na itanay agatu si tanda tandrang na narikon angkatu si kemakmuran yarega kesuburan barakana patur pong Allah Ta'ala napualan ni anda guru tamak kadai upan na ang kasikola agama dengan na kampungi abanwangi na ang kamu anak sikola na pak namutong kasikola na kodega anak sikola tanda to sikola sana gadumi ang kasikola na ang kamato anak sikola na ang kamato guru na nasaba na rekon ka na sikola dega guru tanya to sikola mo pasan na ang kasikola agama na ang kalisan na ang kaguru na ang kato masigina iya masigina marwai aja namutanay makramaga tapon na pabanuay matanri itu terbukti di subuh mangaribi isa megatutu tapi megang makun revita burane ya kamato mega kamato pura sisa ang guru tamat carama cenga ini tari masigin na kebetulan masigin na bangkay seboy
makutane pandritai makade gurutta makade pambanua nareko angka iti materi se nawaye iti aga senang makade pa jamaah iti de ni senang ya pun angka ga iti kira-kira senang tapi angka iti nasa materi se nawaye maka da si pandritai nareko angka punnawai nikkingi iti punnawai aga senang maka de punnawai madomo asanna pun pak magre nanri menangki kalau piti ipito piti maka de pandrita tamaku ko pacapur pakutanaku nareko angka masigi sabo-sabo ni senna nola ni wai butuh bantuan nadega aga pajampani masigi aga senang maka dene sedek wisangi pun maka de wakon itu mondro lasana sedi agama okon itu mondro lasana sedi agama kan nasaba ni tani bolana puanna masola ni tani onro masompana de na makasi angkamo pimitete nasibay madece santai makotonya ronang iti riase nawaye mate padahal maca iti enangi mage na mate iti madomo nangi aguruni niga tugas na pagkampungi, tugas na pamimpingi. Oleh karena itu, Mas Romade cengin nareko angka ini seorang pemimpin ipajok kai niyae ipajok kai iyaro aga tugas na mereka pengalahu taala. Angka mana tu mati tanda